nta muntu n'umwe uzagerageza gutera u Rwanda. Ngiye nk'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ngomba kurinda u Rwanda n'ubusugire bw'u Rwanda. Turi kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ndagira ngo iyi tariki yaranze cyangwa niho jenoside yatangiye gukorwa. Bityo rero iyi ni inshuro twibukaho jenoside yakorewe abatutsi. Ngira ngo ku myaka isanga 32 maze ku butegetsi, igihugu maze kukigira paradizo kandi igihugu maze kukigeza ku rwego rwiza cyane. Bityo rero n'abazatsimbura ku butegetsi nabo bazakomereze ahangaha, kubera ko iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite amateka menshi cyane. Bityo rero umuntu uzazana ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bityo nkanjye nka perezida w'u Rwanda, nkaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nkaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda, bityo ndahari kugira ngo nzahangane n'uwo nguwo. Mu gihe u Rwanda rwizihiza imyaka 32, iryo ni ijambo rya perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ubwo yatangizaga icyunamo kizamara iminsi 100. Iki cyunamo rero yagitangirije ku rwibutso rwa Gisozi, ni mu karere ka Gasabo, ni no mu murenge wa Gisozi, ubwo yacanaga urumuri rw'ubuzima. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda, avuga yuko umuntu wese uzazana ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi azahanwa bikomeye cyane. Bityo perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko n'umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nawe perezida w'u Rwanda ari hano kugira ngo nawe amubone. Bityo perezida w'u Rwanda avuga yuko dukwiye kwibuka kandi tuniyubaka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Avuga yuko imyaka 32 ishije u Rwanda barukuye mu ngoyi, u Rwanda barukuye mu icuraburindi. Ngira ngo u Rwanda nk'uko mumaze kubibona rumaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane. Bityo rero perezida w'u Rwanda avuga yuko ingufu yashyizemo kugira ngo u Rwanda rube rugeze ahangaha, avuga yuko n'uwamusimbura ku butegetsi azakomeza gukora bino. Bityo rero ntatabikora aho azaba ari, azaza nk'iyagatera yongere asubize u Rwanda ku murongo. Bityo perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko akwiye kurinda ubusugire bw'u Rwanda, akarinda n'abaturage biwe, kandi perezida w'u Rwanda avuga yuko ibi ngibi agomba kubikora nk'inshingano ze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko n'abamushinja kuba afite ingabo muri Kongo abo nabo bibeshya, kandi ngo bamusabye no gukura ubwirinzi bwe mu burasirazuba bwa Kongo, aho yashyize ingabo ku mupaka kugira ngo zirinde umupaka, zirinde haduyi waturuka hakurya kugira ngo aze gutera u Rwanda. Mwa kino gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ubundi umutekano ukwiye kuba ari mwinshi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ku by'umutekano we ntago abishidikanyaho. Avuga yuko u Rwanda rufite umutekano mwinshi kandi umutekano uhagije. Bityo rero Amerika kumusaba ngo akure ingabo ziwe ku mipaka, ntago ibi ngibi perezida w'u Rwanda yabikora. Nibwo yavuganaga n'itangazamakuru John Afrique, arababwira yuko cyangwa ababwiza ukuri, avuga yuko iwe ingabo atazigera azikura ku mupaka n'ubwirinzi buhagije, ahubwo bizaguma ku mupaka birinze ubusugire bw'u Rwanda, kubera ko ibintu byabereye Washington DC, cyangwa inama yahuje Antoine Evariste Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Inama yabahuje Washington DC, ntago ibyo bumvikanye Felix Antoine Tshisekedi yigize abishyira mu bikorwa. Bityo rero perezida w'u Rwanda nawe ntago akwiye gukura ingabo ziwe impande y'umupaka ugabanya u Rwanda ndetse na Kongo mu burasirazuba bwa Kongo. Bityo perezida w'u Rwanda avuga yuko azakomeza kurinda ubusugire bw'igihugu cye, anarinda ubuzima bw'abanyarwanda, kubera ko ashaka kuhakura ubwirinzi ugasanga barahatatse cyangwa bahateye udutero ncumi, ugasanga hapfiriye abaturage benshi cyane, kandi ibi ngibi yakabaye yarabihagaritse mbere. Bino rero perezida w'u Rwanda yabivuze mu kinyamakuru yaganiriye nacyo John Afrique. Rero ibi ngibi byatumye perezida w'u Rwanda akomeza gushyira uburinzi ku mupaka ubwo buhagije burenze ubwo yari afite. Ngira ngo murabizi ubwo intambara yaberaga muri Kongo hariya Bukavu,
hano Bukavu, aho u Rwanda ruhana imbibi na Kongo. Hano Bukavu ngira ngo abenshi murahazi ubwo intambara yahabaga, mu gihe intambara rero yabaye, abenshi bo b'abakongomani nyine ndavuga abasirikare ba Antoine Felix Tshisekedi barwanye barasa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwabonye ko mu Rwanda dufite intwaro zishobora kumira ibindi bisasu, bityo rero ibisasu barashe mu Rwanda bikomeye cyane. Perezida Paul Kagame yari yarashyize uburinzi bwe ku mupaka, nibwo rero ibisasu bye byapfubizwaga hejuru cyangwa byapfubijwe, ntihagira n'umunyarwanda n'umwe upfa ibisasu. Tuba dufite ubwirinzi bukabije, ngira ngo mwarabibonye, nabyo tuzabigarukaho. Bituma rero ibisasu byabo bihagarikwa, n'ibindi dufite byiza cyane bishinzwe gusama ibisasu. Dufite intwaro nyinshi, ndetse ngira ngo ibihugu byinshi twagiye tubitungura bitewe n'uburinzi dufite, bitewe n'umutekano dufite. Bityo rero twibuke kandi twiyubaka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Turi kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakoreye abatutsi. Reka rero dusubikire hano amakuru y'uno munsi. Amakuru nakagaruka, ni bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe, akantu ku kandi kazajye kabageraho umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.